Informasi berikutnya, kelompok Hizbullah terus melancarkan serangan rudal dan wilayah Israel Utara pangkalan militer serta posisi pertahanan di perbatasan Lebanon Selatan sebagai respons atas operasi militer dan serangan balasan Israel. Target dari peluncuran rudal Hizbullah ini mencakup markas komando, pangkalan militer, hingga kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Selain rudal, kelompok ini juga menggunakan drone yang dilengkapi teknologi penglihatan malam untuk melakukan pengintaian dan serangan malam hari. Hizbullah juga merilis rekaman video yang menunjukkan drone miliknya berhasil menghantam dan menghancurkan kendaraan militer milik Israel, termasuk Jeep Humvee di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Serangan taktis ini merupakan bagian dari peningkatan intensitas perang menggunakan drone oleh kelompok perlawanan Lebanon terhadap aset militer pasukan pertahanan Israel. Operasi drone gencar diluncurkan di wilayah pertahanan perbatasan, termasuk di sekitar wilayah Rakaf dan Bin Jebel, Lebanon Selatan. Rekaman kamera pengawas menunjukkan serangan Israel terhadap sebuah rumah sasaran di Al-Khoroib, Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Serangan terjadi setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi mendesak di daerah tersebut. Asap mengepul setelah ledakan. Kantor berita Lebanon melaporkan pesawat tempur menargetkan sebuah rumah di lingkungan Al-Qoto di Al-Khoroib dan mengkonfirmasi bahwa ada korban luka akibat serangan tersebut. Asap juga mengepul di Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada Kamis waktu setempat. Kepulan asap yang membumbung di atas Nabatiyeh dan desa-desa sekitarnya seiring peningkatan serangan Israel di Lebanon Selatan. Peningkatan serangan terjadi setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi penduduk atau perintah warga meninggalkan rumah mereka dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Saudara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengonfirmasi pasukan militer Israel telah menyeberangi sungai Litani dan maju lebih jauh ke arah Lebanon Selatan. Netanyahu menekankan dalam pertempuran ini Israel akan melenyapkan Hizbullah. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu di tengah makin intensifnya serangan Israel ke Lebanon Selatan. קל עם אלוף פיקוד צפון, עם מפקד האוגדה נוקין, עם המפקדים שבאים כאן, עם החיילים בשטח. דיברתי עם המח"טים שנמצאים עכשיו בתוך השטח, ואני שומע אותם ואני שומע גם את החיילים שחלקם נמצאים כאן מאחוריי. יש פה רוח לחימה אדירה. מכאן מנהלים את הקרב נגד חיזבאללה בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאה. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, mengecam keras serangan brutal Israel yang menargetkan Lebanon Selatan dan Timur. Esmail Baghai menekankan bahwa Amerika Serikat adalah kaki tangan dalam semua kekejaman ini. Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Iran, Baghai mengatakan serangan Israel ke Lebanon menyebabkan banyak korban jiwa. Serangan tersebut juga membuat ratusan ribu orang mengungsi dan merusak infrastruktur serta rumah-rumah warga sipil.
Di tengah panasnya perang Iran dengan Amerika Serikat Israel dan berlangsungnya ketegangan Rusia-Ukraina, militer Rusia unjuk kekuatan tempurnya dalam parade militer di Yerevan, Armenia. Saudara, di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Prabowo memuji hubungan Indonesia dan Prancis yang mencapai titik terbaiknya saat ini. Presiden menginstruksikan kepada seluruh jenjang sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa.